Welcome back to my YouTube channel. Nitwa Gerald Kells nk'ibisanzwe. Murabizi ko kuri iyi channel dukora ibiganiro by'imikino. Uyu munsi rero tombora ya CAF qualifications y'amakipe yahatanira kuzabona ikiye kuzakina igikombe cy'Afrika muri 2027 umwaka utaha. Igikombe kizanabera hano muri East Africa. Yamaze kujya hanze iyo bise Pamoja Qualifiers. Akaba ari tombora rero ibaye mu kanya mu gihugu cya Misiri ku saa ya saa 10. Ikaba yamaze kujya hanze. Amavubi rero ari nongeye gutindaho akaba yamaze kumenya amakipe bazahura besurana bashaka tike y'igikombe cya Afrika kizabera mu baturanyi hano muri East Africa. Ikipe ya mbere rero ni ikipe bita Mali, iya kabiri ni Cap Vert, ikipe ya gatatu ni Rwanda Amavubi, ikipe ya kane ni ikipe ya Liberia, ari nayo ikipe tubona ko isa naho ari underdog muri iri tsinda. Hanyuma ikindi wamenya kuri iyi Liberia nuko iri gutozwa n'umutoza bita Adil Mohamed watoje ikipe ya APR hano mu Rwanda, ikipe y'ingabo z'igihugu, aho yaje gusezererwa azira kutumvikana n'abayobozi, akaza no kujya kurega ikipe ya APRFC muri CAF, bikaza kurangira nyine atanagarutse, aho na nyuma yaho nkuko tubikesha abanyamakuru nka Barigani yagiye avuga ko yifuza kuba yagaruka muri ikipe ya APR, ariko nkuko twese tuzi discipline n'imigabo n'imigambi ya APR n'imirongo migari bagenderaho, si ikipe mwatandukana wayitesheje donc ikuzo wayijyanye mu manza ngibe yakugarura byoroshye. So tombora imaze kuba nicyo wamenya nongera nkunyuriramo no gushaka itike y'igikombe cya Afrika kizaba umwaka utaha, kikabera hano muri East Africa, i Bugande, Kenya na Tanzania. Hanyuma amakipe azahura n'u Rwanda harimo Mali, harimo Cap Vert, harimo Amavubi of course, hakazamo na Liberia. Iki ni cyo ukwiye kumenya. Ikindi cya gatatu ukwiye kumenya ko muri aya makipe ane hagomba kuzavamo amakipe abiri. Hanyuma kusesenguzi bwanyu uko mbibona nuko mbona ko Mali birashoboka cyane ko izazamuka muri iri tsinda iriyoboye. Hanyuma hagati y'u Rwanda na Cap Vert tukaba tugomba kuzisobanura kuko Liberia yose ni amahirwe. Impamvu nayo amahirwe nuko Liberia si igihugu cy'umupira cyane, unarebye uko u Rwanda rwitaye muri FIFA series ubona ko rwongeyemo imbaraga. Twabonye abakinnyi bashya b'abanyamahanga bakina muri shampiyona zikomeye baje gukinira Amavubi muri FIFA series, twatwayemo n'igikombe. Hanyuma ukanareba n'uburyo umutoza Constantine yagarutse, ndetse n'ubuheruka ubwo yagendaga ajya mu gihugu cy'Ubuhinde gutoza Ubuhinde, yadusize rwose turi gukomanga, twabuze itike ku munota wa nyuma. Bigaragara ko naho yagarukiye hari ikintu yongeye kugora cy'icyizere. Amavubi yongera gukina umupira mwiza usatira utsinda, bikamotiva n'abakinnyi kumva ko noneho bafite umutoza mwiza. N'ubushize ubwo aheruka hano yari yagerageje kubikora, twaba dufite icyizere rero ko n'ubu still ubwo turi kumwe n'umutoza Constantine, ubwo ibintu byamaze guhinduka muri federation no muri ministeri ya sport, hari campaign yo kuvuga ngo tugomba gukina iki gikombe, kuko urumva n'ubwa kabiri abaturanyi bagiye gukina igikombe cya Afrika tugasigara. Igikombe duherukamo mu mwaka wa 2023 ubwo Jimmy Gatete yatsindaga igitego cy'umutwe w'Abagande tukikarifiya gutyo. So ni ukuvuga ngo rero ni ukuza kureba uburyo imikino igomba kuba muri Kivu Sport. Mfatanyije na mugenzi wanjye Al Kakure tuzagenda tubibagezaho uburyo match zizaba, ese Amavubi imikino yo mu rugo ni yihe. Nkeka ko n'abafana tugomba kuzajya ku stade turi benshi kugira ngo twitabire tukajya gushyigikira Amavubi, kugira ngo turebe ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2027 Amavubi yazibona akina AFCON. Byazanadufasha no kuba twabona n'abandi bakinnyi benshi b'Abanyarwanda baza gukinira Amavubi, kuko bavuga ati byibuze agiye kujya kuri Spotlight akine igikombe cya Afrika. Nibyo rero biri muri sport. Tombora imaze kujya hagaragara. Reka dusoreze aha ngaha. Kivu Sport ni akagaruka kuri YouTube channel ya Gerald Kells. Murakoze cyane, mukore subscribe na sharing iyi video ku bandi banyarwanda kugira ngo bamenye uko uburyo ekipe yabo yabashije kwitwara n'amakipe yatomboye tuzesurana. Murakoze, mugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Mbibutsa ko uramutse ukeneye ibikoresho byiza by'ubwubatsi n'ahandi wabisanga uretse muri Japanese Business Group. Turi Igisenyi ku Musigiti, duherereye Kigali mu Makenka iri ku Gisozi, na Kamembe i Rusizi twamaze kuhafungura ishami. Muhagere rwose mwihahira ibikoresho byiza byo mu nzu, amashawa, amatoilette, amajakuzi, ibikoresho byinshi wabisanga muri Japanese Business Group.
n'abantu mufite imodoka mukeneye guteza amarangi mbarangiye Amuri Paint. Murakoze, mugire ibihe byiza. We sign out. Nakagaruka Kivu Sport.